Bueno, hem trigat gairebé... He aixecat a les 5 del matí avui, 5 i mitja, són les 3:25, o sigui, he trigat gairebé 22 hores per arribar aquí a República Dominicana, Punta Cana, però bueno, hem arribat al final. A veure què tal està aquest hotel. Igual que a Mèxic vam trigar més, a Mèxic sí que vam trigar 24 hores, aquest només 22. Bueno, hem estalviat 2. ¿Que hay arena aquí? Sí. ¡Ah, ya las veo, ya las veo! Sí. Sí. Hoy con las fotos. Vamos estresados con las fotos. Espera. Surt la barca, però tira més cap allà. Aquí, aquí. Espera't, que estigues aquí. Mira una bola pequeña.
Merci, gracias. Filma? Ah, vale. Fa com 10 minuts que el portem a sobre aquest noi. Ens vol vendre el seu negoci. Aquí ja està. Vale, vale. Vinga, adeu. A fi ens l'hem tret a sobre. Però clar, és que ells venen tot el que poden, és que el que guanyen per desforçar amb els turistes que ens aventurem a venir aquí. Perquè aquí a Boca Chica no és com Punta Cana, Santo Domingo, no hi ha tant de turisme. A part de que l'índex de delinqüència doncs, és una mica elevat i això doncs, fa que la gent com nosaltres no, però sí que la gent que ve de Catalunya o de resta d'Europa doncs, llavors s'ho repensin abans de venir aquí. I aquí és on està. M'he demanat aquí una pinya colada. No és com les que fan als hotels, que és artesanal, clar, boníssim. filmat el Nissan, ¿no? Vieja, de arquitectura romana, y todo esto son las ruinas. Aquí pueden ver la fecha. Ruina del primer hospital San Nicolás de Bari, 1503 a 1508, o sea, el primer hospital construido en América. Y estos son la arquitectura árabe, también el túnel que vamos a ver es un túnel. ¿Puedo tomar una foto?
Entonces, cuando Drake destruye esto, saquea esto acá y 1586, 8 fue manicomio, donde se educaban los locos y la gente de, vamos a decir, de mental. Este es el cañón. Está cerrado ahora. La fortaleza de... Santo Domingo fue construido para proteger la ciudad de los Ah. piratas, los federales. La catedral más vieja, ahí estuvo enterrado Colón, fue visitado por el Papa 3 veces. ¿Qué significa? Si hay un Originalmente estuvo construida en madera, pero fue un obispo que dio la idea para construirla en piedra, 1523 a 1544. 1511 a 1519 era todo construido en madera, ¿no? Pero cuando él dio la idea para construirla en piedra, se construyó en 1544. Ahí estuvo enterrado Colón y los restos fueron llevados al Faro en 1992. O sea, que esta es la tercera calle, segunda calle más vieja, Isabel la Católica. Y al final allá está el malecón, pero no pueden ir por ahí solo porque es muy oscuro, ¿no? ¿Dónde allá? Sí, se sale, pero vamos a ir por acá. Que los bichos están por ahí. La primera isla que descubrió fue la isla de Guananí, el 12 de octubre de 1492. A las Bahamas, se llama las Bahamas. Americanos. La casa, el hermano de Colón. Vale, Bueno, este es el ayuntamiento. lo que queremos es que ustedes disfruten. Esta plaza es muy bonita, es muy tradicional. Es normal esa plaza, tío. Eso que era de las polígonos y todo. Fue quien construyó esta casa aquí. Vamos a enseñarles mejor. Val, som aquí a Déu Setmana que de faria llavors. tanta calor. Cansats una mica de tots els dies que són una mica paparres, per dir d'alguna manera, que sempre estan al nostre... estan a sobre. I hem decidit de muntar-nos-ho a la nostra manera. Llavors hem decidit venir per menjar, buscar-ho pel nostre compte, que és la pregunta de ningú,
i hem decidit entrar aquí, en aquest garito. Ara ha marxat ja força gent, està més buit. Quan hem arribat estava més ple, però hem menjat força bé i el problema radicava en que fins ara no ho estan fent correctament. No havíem de preguntar a ningú què fer ni on anar, sinó que la Débora va dir que sí, sinó que ho hauríem de fer més a la nostra manera. Què és el que hem fet? Hem buscat un restaurant que realment hi hagués població autòctona d'aquí i directament ens hem ficat. És un garito interessant, senzillet, però molt bo. Ahir, sense anar més lluny, a Boca Chica, vam menjar un plat que ens va sortir per 12-13 euros, caríssim, un plat d'espaguetis. I avui, tot això, enciam, arròs, pollastre, beguda, tot, etc., aproximadament ens sortirà per uns 3 euros, si és que hi arriba. La qual cosa, doncs, millor buscar alguna cosa i després anirem cap a aquella zona d'allà baix de Samaná, molt interessant. A veure els callos. Bé, Samaná, el que se'n diu turístic, ens havien dit que ho era força, però en canvi, fixeu-vos com estan els carrers. És molt maco tot això, però està força buit. De totes maneres, ens arribem fins allà i veurem el paisatge, que fa molt bona pinta. Bueno. Anem aquí al Limón a veure la cascada. Jo estem fent tota la travessa, són uns 2,5 quilòmetres amb cavall. Podria fer a peu, però bueno, al final hem agafat aquest medi de transport. Cascada pequeña. Aquí en el cartellet ho posa. I al fons apareix. Alquérate la pequeña. No, di que contrapeso. Yo quiero bajar. Ahí la pareja. Cuando vuelva.
tot tancat. Els xiringuitos d'allà al davant de la platja són bastant oberts. Es veu que feia 2 mesos que no plovia aquí. Doncs hem enganxat el dia setmanal, i la pluja està més intensa. L'hem clavada. Tens una bosseta per donar-me per al mòbil? Bueno, no, de moment. I el que s'han portat més calés deu ser el que ha vingut amb nosaltres amb el taxi, que no farà res. no Que no farà res, saps? ¿Cómo está, guapo? Quina t'has fet amb el taxi? Mira com l'has fet tu. De taxi. ¿Es privada esta playa? ¿No? ¿Hoy? Vaya mar, ¿no? ¿Hoy? ¿El mar? Eres un buen marinero tú. Tengo 9 años en esto. El negro. El que Ay, tiene qué pecho- bonito. El que tiene pecho blanco es la hembra. Ay, qué bonito. A veure. Es el pelicano que está aquí. Pelicano. Así es. Ah, sí. El pelicano. La cámara y todo. Le puse a la playa. Aunque tenía la... Bueno, aquesta és la zona on es va fer la primera edició de Superviviente. Fa gràcia visitar-la. Per cert, això sona al Canyó Tahití. Pero el mar está un poco picado para poder entrar ahí. No entres, no entres. A ver si nos tenemos que quedar aquí arriba. Fue un lío. Val, el mar arriba fins on estan marcades Collons, aquestes que aquí, pedres. tu aquí la... Això, sí, això és una pedrusco. Esa es la playa. Esa era la playa. Esa era la playa que tú utilizabas. Mucha agricultura, que la gente sembraba que antes. Está, ¿no? Muy bien. Has fet fotos? Una pedra ya al piso de l'aigua. Esa playa allá, donde estábamos, yo creo que estaba en una expedición, ¿Cómo? hasta aquí. Aquí estaba la cama, aquí teníamos una cámara, Sí. aquí tenían la planta, Ah, sí. dentro de la cueva ahí. Esa era la expedición. Ajá. He mirat 2 minuts.
Xavi? Sí. Doncs aquesta cova natural, a part de ser espectacular, també és on feien el Consell, Sí, ja me'n diguéssim, de l'evolució del programa de la primera temporada de Supervivientes. Òbviament, això va donar aquí fora. Dona accés a aquest petit moll, fet expressament pel concurs, i on es pot veure doncs, bona part dels callos. Sí. Tía, qué bonito, ¿no? Es un manglar que está sembrado dentro de la misma cueva y sale por arriba, de este lado. Aquí se ve. Esta cueva se llama Cueva San Gabriel. Cueva San Gabriel. Se llama Boque Húmedo. Aquí que están los manglares. Eso ya estaría la igual. Qué maco. Una foto bolera. Esa es la Tu no creus mai, amor, tranquilo. Qué bonito.
Cap allà. El chamán, que representa el dios Búho de los indios, Bonayer, dios de la lluvia. Aquí estas tres caritas significan que es la tribu de Onaney. Yo voy a usar el celular como flash. No. Y acá. Son pollos, son estos. Que son patos y gallinas. Animales son.